Yes, reka mbasuhuze nanone kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Dufite amakuru menshi tugiye kuba twaganiraho hano kuri Bridge Sport. Hari amakuru menshi ava ishyorongi mu ikipe ya APR agiye atandukanye. Hari amakuru menshi cyane, nkubwira ngo menshi cyane ari kuva mu ikipe ya Rayon Sport hano mu Nzove. Menshi ni amakuru menshi. Rayon Sport yamaze kwemererwa ko igiye kugura umwataka, ugiye kugura undi mwataka wundi nyuma yuko abo yazanye asanze harimo bake batari ku rwego ishaka kuba bariho, ikaba yamaze kubona undi mwanya umwe wo kuba yagura umwataka, dore ko mu ikipe ya Sport harimo umukinnyi ugiye gusohoka akajya gukora igerageza ku mugabane w'i Burayi. Turagiye kureba ninde uwo mukinnyi, ninde ugiye kuva mu ikipe ya Sport. Muri Rayon Sport haravugwamo nanone umukinnyi witwa Niyonzima Olivier Sefu. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Turababwira byinshi bivugwa cyane ko dore ko uyu mukinnyi ari mu marembo yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma Imusanze murabizi ko turi muri mood y'igikombe cy'ubutwari. Imusanze ari kuva amakuru menshi. Trump yatangaje. Trump ni perezida w'ikipe ya Musanze, yamaze gutangaza dore ko agiye kuza guhatana n'ibikura nkota bya hano i Kigali mu gikombe cy'intwari. Trump rero nawe akaba hari amakuru menshi ava mu ikipe ya Musanze, dore ko bagomba kugera i Kigali kuri uyu wa gatandatu baje mu mikino y'igikombe cy'intwari. Hari amakuru menshi cyane tugiye kuganiraho. Icyo ngusaba ni ukuntiza umwanya muto ntagutindiye, nkahita nkubwira byinshi cyane bigenda bivugwa mu makuru hano mu Rwanda. Reka mbifurize kugira ibihe byiza, mbashimira kuba dukomeza kubana umunsi ku munsi. Nitwa Ari Cyuzuzo, iyi ni Bridge Sport. Iyi ni Bridge Sport, tuba tugenda tuganira imikino muri rusange nk'ibisanzwe. Mu ikipe ya APR hano ishyorongi harimo amakuru meza avayo ku bafana b'ikipe ya APR. Bivugwa ko umukinnyi witwa Salomon Banga Benjamin yamaze gukora imyitozo. Yakoze imyitozo, bivuze ngo mu gikombe cy'intwari azaba ahari. Amahitamo nayo y'umutoza, dore ko umutoza niwe ugena abagomba gukina, niwe ugena abicara. Gusa Salomon Banga Benjamin ngo ameze neza cyane. Bivuze ko mu mikino y'igikombe cy'intwari nawe agomba kwitabazwa cyangwa se agomba kuba yakina muri rusange. Suley Sanda ni umukinnyi mushyashya w'ikipe ya APR wagaragaye mu mikino ya Mapinduzi. Uyu mugabo bivugwa ko ikipe ya APR yamaze kumuha amasezerano. Mu minsi ishize umutoza yaraduhakaniye, yavuze ko atabizi, ariko byaje kugaragara ko ari mind game, ko abizi neza. Uyu mugabo rero nawe Suley Sanda nawe afite ibyangombwa muri rusange, dore ko muri kino gikombe cy'intwari hagomba gukina abakinnyi bafite lisansi. Nta byo kuvuga ngo babakinnyi ngo turabagerageza, ibyo Ferwafa yamaze kubyanga. Hagomba gukina abakinnyi bafite lisansi ibemerera ko bakina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Mu ikipe ya APR rero uyu mugabo Suley Sanda yamaze kuba afite ibyangombwa, nawe lisansi arayifite, yemerewe kuba yakina ino mikino. Ni amakuru meza ava mu ikipe ya APR, dore ko mu minsi yashize harimo ikibazo cy'imvune zidasobanutse n'indwara nyinshi zidasobanutse, dore ko ubu muri Enfirimo n'ikipe ya APR hasigayemo abakinnyi 4. Salomon Banga Benjamin akaba yamaze kubavamo, ndetse akaba yamaze gukora imyitozo. Ku rundi ruhande abakinnyi bose bari tayari. Ba Gilbert bameze neza cyane, na ba Shaibubu nka kapiteni bameze neza cyane. Hanyuma ku rundi ruhande muri mood y'igikombe cy'ubutwari, reka tugere muri Rayon Sport. Rayon Sport harimo amakuru meza cyane ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport. Mwakwishimira kumva bino bintu. Ikipe ya Rayon Sport, uruganda rwa Skol nk'umufatanyabikorwa mukuru w'ikipe ya Rayon Sport, yamaze gutanga cyangwa se yamaze kwemerera Rayon Sport ko ishobora kongeramo undi mukinnyi umwe ishaka, dore ko muri Rayon Sport hamaze kubonekamo umwanya w'umukinnyi wari urimo ugiye gukora igerageza. Kanze mubabwire, Rayon Sport rero na Skol byamaze kumvikana ko bigomba kongeramo umwanya muri Rayon Sport. Hanyuma muri Rayon Sport harimo umukinnyi umwe ugiye kwerekeza mu hanze y'igihugu kuba yakora igerageza. Ni umukinnyi wa Rayon Sport witwa Ishimwe Jackson Patrick. Uyu nguyu ushobora kuba utagendaga umwumva cyane. Ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga, wavuye mu ikipe ya Heroes. Yaje ari umwana muto, ariko yaramaze umwaka wose ari mu ikipe ya Rayon Sport.
akinamo hagati mu kibuga. Uyu mwana rero witwa Ishimwe Jackson Patrick agiye kujya mu gihugu cya Espagne kuba yakora igeragezwa mu ikipe yitwa AD Union Advep. Iyi ni ikipe yo mu gihugu cya Espagne, ni mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cya Espagne. Murumva rero ko agiye kugenda akaba yakorayo igerageza. Uyu muhungu Jackson araza gufata indege yihuse cyane kuri uyu wa gatandatu, bivuze ko mu ikipe ya Rayon Sport hahise habonekamo umwanya wo kuba bakongeramo umukinnyi muri rusange. Skol rero yicaye n'ikipe ya Rayon Sport bumvikana ko bagomba kuba bakongeramo undi mukinnyi. Uyu mukinnyi ibye biteye gute? Uyu mukinnyi ugomba kongerwamo agomba kuba umwataka cyangwa se akaba umumediateri ariko ukinamo hagati mu kibuga. Tukivuga ku mumediateri, Rayon Sport irimo iraporopoza kuba yazana Niyonzima Olivier Seif. Uyu Niyonzima Olivier Seif murabizi ko ari umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport nyuma y'ibibazo irimo ntago yemerewe kugura, ntago yemerewe kuba yasinyisha undi mukinnyi. Ibibazo birimo byo guhemba ni byinshi cyane. Perezida wa Kiyovu Sport yamaze kwegura, Ndorimana Jean François Regis yareguye, yamaze kwegura. Ubu ikipe iri mu biganza by'uwari umwungirije muri rusange. Uyu Niyonzima Olivier Seif harabura gato cyane kugira ngo itegeko rya FIFA rimwemerere kuba yavugana n'ikipe iyo ari yo yose, dore ko itegeko rya FIFA riri clear iyo umukinnyi amaze amezi 2 adahembwa kandi afite amasezerano y'ikipe, yemerewe kuba yasesa amasezerano. Rayon Sport rero iri gucungira hafi nk'abantu b'abanyamujyi, iri kuba yacungira hafi ngo ibe yabona ko aya mezi yuzura Niyonzima Olivier Seif akaba yajya mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko Olivier Seif ari guca miliyoni 10 zonyine ku bantu bazi ubushobozi bwa Olivier Seif ndetse n'abazi uburyo asanzwe akina yaba muri club cyangwa se muri nationali, bazi uburyo ari umukaseri mwiza akinamo hagati mu kibuga kandi akaba ari guca miliyoni 10 zonyine. Uruganda rwa Skol rero n'ubuyobozi bwa Rayon Sport buyobowe cyangwa se burangajwe imbere na Uwayezu Jean Fidel ndetse na sekreteri we general we Namenye Patrick bamaze kuba bumvikana n'uruganda rwa Skol ko bagomba gushaka undi mukinnyi bongeramo akajya muri mwanya w'uyu mwana mutoya wagiye gukora igerageza mu gihugu cya Espagne. Ayo n'amakuru menshi agenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu nabo bari mu myitozo, bakomeje imyitozo kuri uyu wa gatanu ndetse bari kuba bitegura umukino bafite ku cyumweru mu gikombe cy'ubutwari. Hanyuma muri rusange hari ikipe ya Musanze. Ikipe ya Musanze, abantu b'Imusanze bameze neza cyane nyuma yuko batangiye igice cya mbere cya shampiyona bameze neza, bakaza mu myanya ine ya mbere. Igikombe cy'ubutwari cyakwikubitaho cyangwa se cyakwirohaho, Musanze ikaboneka mu makipe ane ya mbere agomba kuba agihatanira. Trump ni perezida w'ikipe ya Musanze, yamaze gutangaza ko yabwiye abakinnyi be ati njyewe nta mafaranga nkeneye, mugende mutware igikombe, aya mafaranga yose mwigabanire, nta kibazo njye mfite. Hanyuma ahubwo yanababwiye ati nimutwara igikombe mukabasha kuba mwagenda mugatwara cya gikombe cy'ubutwari, kubera ishema muzamuduhesheje, buri mukinnyi wese ni prime y'ibihumbi 500. Apari yuko murafata amafaranga muhembwe mukayigabanira, na prime nge nzashyiraho nandi ibihumbi 500. Abakinnyi ba Musanze barahiye, basizoye ko iki gikombe bagiye kuza bakagitesha bino bikura nkota by'i Kigali muri rusange. Ayo n'amakuru menshi agenda ava mu ikipe ya Musanze. Musanze izagera i Kigali kuri uyu wa gatandatu, aho ije kwitegura iyi mikino y'igikombe cy'ubutwari. Muri update zigiye zitandukanye, umukinnyi witwa Gitego Arthur, uyu mugabo uyu musore w'imyaka 22 yarasanzwe akina mu ikipe ya Marine. Uyu yamaze kwerekeza mu gihugu cya Kenya muri AFC Leopard. Iyi Leopard yamaze kumugura, yishyuye ibihumbi 5 by'idolari. Murabyumva neza ko ari miliyoni 5 yamaze kuba itanga ku masezerano y'uyu musore. Yarasigaje amasezerano y'amezi 6 mu ikipe ya Marine rero itozwa n'umutoza Rwasamanzi, bakaba bamaze kuyakenyereraho. Uyu mugabo rero Gitego Arthur yamaze kuba yakwerekeza mu ikipe ya AFC Leopard yo mu gihugu cya Kenya. Ni gutyo bimeze. Yari amakuru menshi agenda avugwa hano mu Rwanda.
ndetse avugwa mu makipe agiye atandukanye mukunda, Rayon Sport ndetse na APR. Turi muri mudu y'igikombe cy'ubutwari igomba gukinwa muri ino weekend. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize gukomeza kuza kubana natwe. Nitwa Ari Cyuzuzo, iyi ni Bridge Sport, niho tuba tuganirira imikino. Twongere kuza kubasanga kuri uyu muyoboro mutwumviraho, kandi tubifurize kugira ibihe byiza cyane.